nga daya na. An istorya magsusumat, hinumduman han naglabay, an bantugan nga alamat. Banggiitan nim nga ngaran, daw bulawan nga naranggat, bahandihan sinirangan, mga dayo man na aghat. An panhana nga murayaw, hasaliwhan kagurangan, mahimiyang nim nga panggawi, kalipayan an suklanan, an salaag han kaipa, raog daog nga ungara, ginaataman hing kastigo, kalagman gin pasipara. Mananakop nga gamhanan, anhai mo nagtalapas, gintamakan an katungod, kagawasan igingapos. Ikinsurat an imgugma, habayhunhan mga palad, mga dugo iginula, asay gingamit nga tinta. Mga anak han pakuri, andam magin magtaralwas, igsisinggit an pag-ato, an kaisog igagawas. Katalwasan an ginhinyap, kagawasan na gininop, makabuhi nga malaya, hakamuthan mananakop. Babawion an inagaw, igtatahi an kangalas, igbuborda mga luha, habandira han kahiwas. Wagaywayhan kagawasan, an kadasig iisahon, mga awit hampaglaya, sarabat nga kakantahon. Mga ayat han panahon, andam naton atubangon, kun burublig nga magios, katalwasan maaamkon. Pananakop kasamukan, kakurian kalamidad, pandemic man an umabot, hagilayon matatalwas. Bisguti nga iaamot, kun tirokon madamo man, kun burublig maningkamot, kasulbaran makakabuot. Di kang hadto nga daya na, may bayani nga mabakdaw, an pag-ugop igsasaad, kinabuhi iya halad.